Yes, Prabhuji. एक minute. Then we will start in this tune. Okay. Yes, Hare Prabhuji. Krishna. 29th we will learn in the tune. Hare Krishna. We are learning the spiritual text Bhaja Govindam. We have completed 28th verse and 29th verse also in the prose mode. We have to learn it in the tune. So let us learn 29th verse in the tune. Artham anartham bhavaya nityam. अर्थमनर्थं भावय नित्यम् Artham anartham bhavaya nityam. अर्थमनर्थं भावय नित्यम् Nasti tata sukhalesha satyam. नास्ति तत्र सुखलेश सत्यम् Nasti tata sukhalesha satyam. नास्ति तत्र सुखलेश सत्यम् पुत्रादपि धनभाजां भीतिः पुत्रादपि पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः दो लाइन एक साथ आर्तमनर्थं भावय नित्यं नास्ति तत सुखलेश सत्यम् अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति तत सुखलेश सत्यम् पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः पूरा श्लोक आर्तमनर्थं भावय नित्यं नास्ति तत सुखलेश सत्यं पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः नास्ति तत्र सुखलेश सत्यम् One more time. आर्तमनर्थं भावय नित्यं नास्ति तत सुखलेश सत्यं पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते वर्स नंबर 30
प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यं आनित्य विवेक विचारं जप्य समेत समाधि विधानं कुर्ववधानं महद् अवधानं. Let us see the translation. Practice the control of breath, pranayam, and withdrawal of the senses from their respective sense objects, pratyahar. Deliberate on the distinction between the permanent and the transitory. Perform meditation along with chanting the holy names of God. Perform these with great attention and extreme care. Beautiful verse on the real sadhana to be done by everyone. Repeat after me. Pranayamam pratyaharam nitya viveka vicharam japya sameta samadhi vidhanam kurvavadhanam mahadavadhanam. दो पार्ट एक साथ. प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम. प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारम् जाप्य समेत समाधि विधानम पूर्ववधानम महदवधानम. जाप्य समेत समाधि विधानं पूर्ववधानं महदवधानं. पूरा श्लोक. प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम पूर्ववधानम महदवधानम. प्राणायामं नित्य विवेक विचारं जाप्य समेत समाधि विधानं पूर्ववधानं महदवधानं. ट्यून में सीखेंगे. प्राणायामं प्रत्याहारं प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारम् नित्यानित्य विवेक विचारम् जाप्य समेत समाधि विधानम् जाप्य समेत समाधि विधानम् पूर्ववधानं महदवधानम् पूर्ववधानं महदवधानम्. दो पार्ट एक साथ. प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारम्
प्राणायामं प्रत्याहारं प्रत्याहारं नित्यविवेकविचारम् नित्यविवेकविचारम् प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यविवेकविचारम् प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यविवेकविचारम् जाप्य समेत समाधिविधानं पूर्ववदानं महदवधानम् समेतसमाधिविधानं जाप्य समेत समाधिविधानं कुर्ववधानं महदवधानम् पूरा श्लोक प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यविवेकविचारं जाप्य समेत समाधिविधानं कुर्ववधानं महदवधानम् प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यविवेकविचारं जाप्य समेतसमाधिविधानं महदवधानम् प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यविवेकविचारं जाप्य समेत समाधिविधानं कुर्ववधानं महदवधानम् प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यविवेकविचारं महदवधानम् Adi Shankara is prescribing yoga here. Okay, pranayam, pratyahar, nitya, daily also, and viveka vicharam. That means study of the scriptures, and japya sameta. That is do regular japa of the Lord. So all these we are all doing, and he says not only kurva avadana, pay attention, mahad avadhanam, great care and attention to all these things. Beautiful verse. Verse number bhaja govindam bhaja govindam भज गोविन्दं भज गोविन्दं govindam bhaja moodhamate last two verses are very important. 30th is giving the sadhana, and the 31st is the ultimate summary. Okay, let us learn that also. 31st verse. Guru Charanambuja गुरु चरणाम्बुज Nirbhara निर्भर Bhaktaha भक्तः Samsarad संसाराद Achirad Bhava अचिरात् भव Muktaha मुक्तः Sa Indriya स इन्द्रिय Manasa मानस Niyamadevam नियमादेव Drakshyasi द्रक्ष्यसि Nija निज Hridayastham हृदयस्थं Devam. देवम् Hare Krishna. Beautiful summary of Bhaja Govinda. O devotee, sincerely dedicated to the lotus feet of the Guru,
May thou be soon free from samsara, the circle of birth and death. Through disciplined senses and controlled mind, thou shalt come to see or experience the indwelling Lord of your heart. Hare Krishna. Guru Charanambuja Nirbhara Bhaktaha Guru Charanambuja Nirbhara Bhaktah Samsarad Samsarad Bhava Muktaha. Samsaradajirat bhava mukta. Samsarad Achirad Bhava Muktaha. Samsaradajirat bhava mukta. Sendriya Manasa Niyamadevam Sendriya manasa niyamadeva Drakshyasi Nija Hridayastham Devam. Rakshasi nija hridayastham Devam. Line by line. Guru Charanambuja Nirbhara Bhaktaha Samsarad Achirad Bhava Muktaha. Guru Charanambuja nirbhara bhaktah samsarad ajirat Muktaha. Endriya Manasa Niyama Devam Drakshyasi Nija Hridayastham Devam. Sendriya manasa niyamadeva Madhavam rakshasi nija hridayastham deva. Nija Hridayastham Devam. Pura Shlok. Guru Charanambuja Nirbhara Bhaktaha Samsarad Achirad Bhava Muktaha. Sendriya Manasa Niyama Devam Drakshyasi Nija Hridayastham Devam. Guru Charanambuja nirbhara bhaktah samsarad ajirat bhava Sendriya manasa niyamadeva rakshasi nija hridayastham deva. Nija Hridayastham Devam. Guru Charanambuja Nirbhara Bhaktaha Guru Charanambuja nirbhara Guru Charanambuja Nirbhara Bhaktaha Guru Charanambuja Samsarad Achirad Bhava Muktaha. Samsarad Achirad Bhava Muktaha. Indriya Manasa Niyama Devam Indriya Manasa Niyama Devam Rakshasi Nija Hridayastham Devam. Rakshasi Nija Hridayastham Devam. दो पार्ट एक साथ. गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसाराद अचिराद भव मुक्तः. Guru Charanambuj Nirbhar Bhaktah Samsarad Ajirat Guru Charanambuj Nirbhar Bhaktah Samsarad Achirat Bhava Muktaha. Guru Charanambuj Nirbhar Bhaktah Samsarad Ajirat Bhava Muktaha. Sendriya Manasa Niyama Devam
द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम् तेन्द्रियमनसनियममादेवं द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम् तेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम् तेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम् पूरा श्लोक। गुरुचरणाम्बुजनिर्भरभक्तः संसारादचिराद्भवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम् गुरुचरणाम्बुजनिर्भरभक्तः द्रक्ष्यसि One more time. गुरुचरणाम्बुजनिर्भरभक्तः संसारादचिराद्भवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम् गुरुचरणाम्बुजनिर्भरभक्तः संसारादचिराद्भवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम् One more time. गुरुचरणाम्बुजनिर्भरभक्तः संसारादचिराद्भवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम् गुरुचरणाम्बुजनिर्भरभक्तः संसारादचिराद्भवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम् भज गोविन्दं भज गोविन्दम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते 32nd is last verse here. Still two more are there. Okay. So we will take 32 and 33 next time. Technically speaking, in most of the text, only 30 verses are there. And अभी हमने 31 सीखा है. 12a करके एक हमने सीखा था बीच में. इसके लिए 31 हो गया. So ये दो श्लोक additional जो है वो भी हम अगला क्लास में सीख कर we will conclude. Okay. अभी today's verse we will just revise. आत्मनर्थं भावय नित्यं नास्ति तत सुखलेश सत्यं पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यविवेकविचारम् जाप्य समेत समाधिविधानं पूर्ववधानं महदवधानं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गुरुचरणाम्बुजनिर्भरभक्तः
संसाराद् अचिराद् भवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते. Repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Guru.